Thilmak Lawrkhawm episode za somthum pakwana Stigmata case makle Danglam tak te part 1 Stigmata kan ti hi Isua Krista kan sual ten fainana kan tan na sataka vuakle soisak ani nuwa hling lukhum khum tira khen be anyang chia khan mihring taksaa hriatte alom ve thin tat maya maktak main tharau lampol na baka shremhun le van ram chu an mumang mangten an mutlang pui bok thin kumzabi som pathum na khan Stigmata case masaber nia hriat chu kan mel hriat tana he Stigmata nei masaber nia hriat chu Saint Francis Assisi mi ania ani nu hian khovel ram sang sanga he Stigmata nei nia in soi hi zalivel hial anom to ani hengzinga hian somni panga te chau Stigmata apom le hriat chhun zom ani thung ani Stigmata nei te hi atlang puin meichia ania mihring mishin na le sa kholam thil kheng poa mi fel mi tha le piang thar thatak tak te ani hloma Stigmata nei mi pazinga chuan Saint Francis le Saint Pio of Pelchesina hi an larmei baka mi thiang hlim ni na nei hial an ni bok heng Stigmata nei te hi atlang puin Catholic deuh vek an nia cross a sual tlen faina chandam na trom puina ne na inzom nget taka an ngai bok chen khat phei chu andam chung in chupa ngai ei lovin sakramena kan chang kan ei thinang te chi ate andam kho chuana nan ei thina achang chuan thupuan dar na te thokin kharawin a hriati rangzelin pathian thulama po an rilviau zel bok ani chen khat ve thung chuan dam doi thiam na le khovel finnalama soifia tumin schizophrenia le hematidrosis te po hi thanthisena an chantir thei thu an soi ve boka amai ro chu Stigmata nei te hi alo in siam dan le aom dan bul dik tak hi soifia lei thei alani lo cheu thung ani pangana Teresa Helena Higginson Teresa Higginson hi kumsang khazariat somli pali khan North Wales a alo pianga an chung ko hi Christian chung ko thatak ania unaw pakwalai ania Teresa hi an unaw zinga chuan adang lambi khle a adam chung hian thil sualti pakhat chau nei ni a soi ania chu chu kumlimi ani in anuin kor khai thatura ati a khai that lo chau ani anti ano panlai tang to a adang lambik na le anung chang thatna te pathian thu adu na awang te hian nan ani mai an be seilain zirtir tu ni athlang ta zoka zong shri le tui shri na satak alen huwa Liverpool a zirtir tu na thok turin akala zirtir tu na atho nu rei lo te a chuang lunglen ruk na anei ta tlat maya van lam nga ya lunglen na ani de ome sakrament chang chu chowa aring chho tan ta ani kumsang khazariat somli pasari Easter Sunday ni ma chi atang khan akut le ke ate hliam anei tan ta a alua ta chuan hling chun na hnu ma niom tak te chu aron om tana Teresa chuan Isua Kristan ataksa le anun atan aron sershan na angai maya mase maktak main zana chuan tharau sual ram huai hian aron tlo thina nasa takin asoi sa a anatua room thom te chuan achung te po ti har hialin an buai pui na sa thin hle ani Teresa hi adam chungin Stigmata hi anei ta a ram huai ten an ti buai to lo nuwa tang phei chuan in lar na mak tak amu chhotana adam chung hun chu hetiang hian amang ta ni kumsang khajakwa panga khan aborala Vatican lama mithiang hlima puan turin ngai tu ania amai ro chu puan ani talo thung ani achan chu Teresa hian Christian te chuan Isua lu hi anzain an choi moi turani ti na soya chu ko san soi tu te chuan a ngai tu chianga hetianga taksa peng pakhat ngai sana diklo engamo a chuak theidona an hriat ta ka wangin mithiang hlima an puangam ta chi alo ani Palina Alexandrina da Costa kumsang khajakwa sompariat khan Alexandrina da Costa Blessed Alexandrina tiako thin ni bok chu kumsom palimi lek ani lain anomna Portugala Balazar khua an ina hian misual pathum chulutin pong sual antuma antuk ver metar som pathum zeta sang atang hian azuang tha athiang hlimna chu ahum him thei rama atlak na atang chuan rang taka thawin in chunga a unaw nu le athian nu te po chu chanin thingfak nen ina hian alut le ngata misual te chu a bo ta ani heta hian mei che huai sen ani zia po alang chiang viau ome
azuan thak na asa ne avangin hliam neu aneya a taksaa po chuan a hma a phatalo hle a kumsom pakomi lek ani in a zeng ta der maya chuta tang chuan khuma hian a hun pum a mang zota ani pathian he na damna adila a tong trai ma sak ber tum hian a kong tur chu pathianin a ruat sak ngei don ti a ring tlat ani zan khat chu puithiamin an ruma chuan mas a puat saya in larna mak tak mai adong ta a Isua Krista crossa an kheng bet lai a muta a kumsang khazakwa somthum pali atang phei ka chuan anasa chhota tel maya stigmata kan ti torpui na sang te chu a taksaa hian aron om chho tan ta a shem hun te a mu thina tin o hian in ti hlum mai ro ti te hian aron hril thin bok ani heta china thian sakrament chang te chau chu cho atan aring chhun zom ta kumsom pathum chung chu chopa ngai a ei lova a boral thleng hian sakrament chang chu aring ta ni kumsang hi pali khan catholic kaushan chuan mithiang hlima pom theina turin zirchianna anei hnuin alexandrina hi an pom ta ani pathumna Saint Mariam Bawardi Saint Maria mi lo pian dan ngot po hi Thilmak Lawrkhawm pui ani to shim maya Saint Maria mi hian a u mi pa som pani lai neya henga u te hi no sen an ni lai hian an boral de veka anu le apa te chuan fanu pathian he na an dil taringot maya Bethlehem khua biak in chu ke in an kal thleng thaka fanu an nei phot chuan a minga Mariam an sakba ka kumthumatlin huna biak ina shuain anun pumatan in hlan na tong trai na an nei tur thu in an tiam bokani an dilang ngei chuan fanu an nei ta a pian atanga ni somna chuan baptisma an chantira pathian he na an hlan ta ngal bok ani pathian chuan Mariam tan thil tumdang alo nei ani che kang chu hemini atang hian ni ni na hian Mariam nu le pa ta chu accident in an borala Mariam ero a him thung ani Mariam hian no pangte ani lai atangin in larna a mutan to thina tum kha chu luya asawa khoi chu atlapala tui chuan alen bo dei maya heta tang hian in larna a muta thina ni Maria mi chu tleirol te ani lain pasal nei lui tir an tuma in nei na du lova a hnol hnu hian bei atoka ashoka hian chemavi ani nge ani maktak main nan pakhat thom no pol in bel hian alo pui lau maya a hliam te chu a thui saka heti lai hian van ram a nge bok nan danglam tak mai chuan Carmelite sister te zom turin thuron a peta a anua Mariam hian a zom ve ta ni kumsom ni atlina tangin stigmata hi anei ve tana ni lai ni tlai atanga zirtop ni jing kar thleng chu kar tin mai hian hliam mun nga a anei zia ni danga ero hi chuan a hliam te chu an himpial thung thin hliam na tak anei thin ta chu om ngai mi alawang mai hian a re le dei thina shem hun le van ram lam in larna te a mun sabika achang phei chuan in larna a hmu lai hian a taksaa chu boruaka chuan a kang ve mai thina achang phei chuan thingkung chunga te hial a om thin thu mi ta mu than khat chuan an soi ani Saint Mariam hi kumsang khazariat samsari pariat khan kumsom thum pakhat mi ni na borala kumsang ni panga khan Pope Francis chuan mithiang lima puan ani theina turin zirchianna nei turin apong zui bok ani panina Evich Carboni hi kumsang khazariat somriat khan Sardinia pianga apian hian chinchiana maktak mai apian puitela alung zona chuan cross ang tak mai kutchuk anei ani hei hian anun akai hruai hle a sister ni atum tlathin amai ro chu anu in rem atitatlat lo maya Evich hian thildang ati hlei thei bok si lo nen anu in sister ani arem ti hun chu a ngak deuh top mai ani Stigmata in a chen chil ma de hian in larna sang a mu thin baka mithiang hima puan to te chu a mu thin boka tharau sual bei po alo tok to ani kumsang zakwa somli pakhat khan tharau sual hian aron soi sa thina ama po hi khuma phuar be hial ngai khop hian a soi sa ani thil ti theina makdanglam tak anei an lati le zel boka
arwalin mun pahnia a om thei te an tia he a thil ti theina hi a hmang ngai meu lawa a hmang lai hi hretu tlem te an om ni nan soi carboni hi kumsang kha zakwa somnga pani khan borala a boral nu hian rei tak chung chu mithiang hlima puan thei tura zirchian tlak ani le ni lo en fi ania kumsang hi pasari khan pom ani ta a mithiang hlim ni thei mai tur te zinga an tel ta ani pakhatna Mariam Tricia Chiramel Mariam Trisa Chiramel hi kumsang khazariat somsari baruk dai khan India alo pianga ani po hian no pangte ani lai atangin inlarna alo muto thina atlang puin bishop le thunei na chungchang te chu avei hlemaya chu mai ba ka tharau sualpon a beiven sa ani kumthum chung ngot mai chu aron ti boi thina athil mu le ti boi tu te hi shremhun le ram hoi tharau sual tam tak shremhun alo om khom te chu ani deuh ber ani kumsang hazakwa som pali atang khan bishop du dana kal lawin tharau thiang hlim hruayang zel chuan om ta zoka tharau sualten na satakin ron bei chun zom ma se azam ngai reng lo ani kumsang hazakwa pakwa tang dei to khan stigmata hi anei tana heta tang hi ana thi thlengin anei ta ani kumsang hazakwa som ni paruka aborala tun kum hian mithiang hlim te zinga tel thei tura zirchian ani don thu puan ani Lawrkhawm lo thlir avangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don nia